ngat bo bolo wala was no raham jom pour yo na tafa din nak wag ateru def parce que yaga me wad no han taga mama adotu sali na ndef babu ina ndefanin mama ret bete fi te was sala adohin to ken fop no bay seni andef mose gulo sa holen ken ta ko mi Ousmane toujours nan mana ñaanana parce que jegati ga ne roga ci ngano kin vraiment o refanga gor wagano o gid mitino ten yawtino ten mi deket Allah saleten nawan ma naw kontaan ten lool parce que te njegu ku koor ne andone mose es hoy kigi moy lay sori ba xof kuko jega ka jaaku mbugna ten seeni jegu tena jegu kon tig seeni alaaji imber lay bete fak sal nak carrière fe ayaja yaaj parce que afian fi murum afin fatim nek teref lo teref samel teref mbey kento alaaji manu itolora inna kontana parce que arfa nga samel indatale amen injot log indatale ama injota mbey indatale ama injota njonyek indatale ama imbada njafe indatale amen kon mu itolora rek inna na kontana parce que mu imbad na rek indal bi yalla han ne drabo iran nak edan te fiyana nun jam mo fiyana in jam afiyan fop jam na barke roh mo tuler o jafole ke nun nyaanya bondo kidte na jam edanu yalla he anom tanun na jam te yon fop utan ayon fowod sal keke te jeg na hay a waranu jeg parce que teref ne seni lay tuna ya umme kere me fapum juala ni te jangte gume ke alquran bo acang ma pag te hat mais te hat na anom to hida nom to parce que kete merna me ke yo te nom to hida fog fa une génération fa ne arfa ina inde tandita ino fop na yona mais o hedel layna rek Allah sali nu te fadidna xanu exploiter tin ne bugta nona feki mbass e koy wag e fir feki mbass e wag e fir kento indet na bom was mama yok men abatu do ka den bede asadik mama was te so go yok avec lo haji sal nak mbira def mbir kamil araf o lenga asal foko leya mam parce que ten dedu kino anone mo se décourager mamdu o so bangante dana sa o langa ni imbudik ten na do kam o refa ngamen bera mbinnu ne hot kal lakas te do me la iramo ken garinde nu nambad ka bandin ka te fa potna ngiro buk abug ana bug abug njom abugina jabin kenta hu datina filegu kenta hu datina filegu aya ko tangi dara ndax ngelna ten sagane ga mais sak anga na fa date e mbire après ade me mofka ma fi refindam anda okin anamu sasar kam heñum teref buge okino e ketelayam o fiyantin naga te kontan ken taxu nu jeg uma defet
ka xategun toog ba jega jam rek defet fa wat i njoka dina jal vraiment ay yoonale Moussa to kontaan na den toujours genno kontaan na den yem na ina ref wala boog coor ndax maaka refa de taxiniruma alale a jega jing ne topatirtina xaye woto aɗoxu yewatona fi bo pare mama gar o wat ba pare Zala soog gar te de taxin encore émission ke Ousmane Kango wat maga mama gar i mbat ma Zala gar kene looga xam wala alay sen anda allas roog i mbamba sat kanin rek na i an ay nena sahit ka i an ay nena sahit ka parce que o ɗetanga émission mbiran na mama lay Ousmane lay mam Salif mais yenu njotidna buge in fane i mbugit ina fane jegitnina fogeer bon leyanu ne ande ret ambu leyanu ne vraiment waagimo fi to maam tewe sal tewer o leyame i ngada bo ngar mais sañ angan koy triñaɗel parce que maam anda xam i ten leytan ma seeni sañ leyame jege problème mama jeg ka galankoruna peut-être bañun bo nu i mbiya semaine kanu ngoya xam jaɓimo leya nuun leyangan leyan ne ci yaw bo mama gar bo nu njootit to maam gareer sal aussi a gar bo Samba Diaw a jeg ka galankoruna in bete num to i nda fop a keña ke a we meen rek i parce que a we ngoyta a leya i mbir mbawe ciro nana mbawe ciro kana mais non eseni hemen i donc nag sant roog santano yalo he a paax i coor roog fituna i neke nu ñaƴintuna naga roga ley uye nena sayit ka rek i ken taxu o gim soom jegu solo na adna ngim ange den mbala ngim iram waag e sayitna sala waag ano fiit jo mama fitin o Ndakaru mbala fitin o Ndakaru nda roog la uye meke i mbitun meke jegit ka ne i ndefanirtina naga sayit ka i joka njal gidmama nuun salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Alaaji Seen golle fasima golle mi ne Tamsir Diouf Marsulu i moƴ elo xoye na jeer fane bo njom ne Tamsira Mar moƴƴelo xoyel Tamsira Mar i donc na wàllu Salifu mi Tamsir wen mo lay bete fag parce que Salifu o ndeɓes a ref in fo magum yoneegu bo nen ne calela a samrana in i donc um fiya njom te fiya njom i nuno itam i ngidma nuun a paax parce que Thior Production i nanu teni and u itam Alaaji Seen fa Thior donc nun ndabid we andoona yee den ndef we maafrena bo a mbaas njom refe we andoona yee den sogum maafreel we mbaas na com andoona yee mbir ne fapo anga bo a rokiida a sutooxidanga faam no xid ngel ne rek ngel mum ne fop a inoox i wen no soɓiidu ino koy i ndeɗ e pir kamil maafrel saate i ndeɗu i maafrel rek i ndeɗu i nda weeke ke leyna ye Ousmane Kangu Mame Ndour Salifou Sarr pir kamil a ndef i nu mbadida itam meke ref mar o nananga njom a layel meke yo mar fa fako i o rokanga andun xa pesa xa ndefna maaga wide ngalata na jeer fane mara refa xaxu i a xatanga maaga xeƴa boga refa a juwala wala simal i o nananga am fad maaga sax ten refu ye mais ga soɓma nuun i nu ngara marlooc um fog fa nuun waxtaan
i manu mbaro mbade i nu mbadide marsulu arfang Moussa ref maaga i sa nu mbadidna marsulu xanu arfang Moussa maaga xeƴa i soɓanga i maadin i mbaga mbog teen i roga fiyangaan i ga'a menu nden ta kan leyan toujours TV ke maya TV ke o fuudanga ngel de yipooxin bete tem mais yaqa calel ke wiin coorin kaga leyame a yaqa calel ke coorin i parce que ndefe wana ndaba wiin we kam caate ke a lamta pir ke andoona yee den maafre ba mbaas njom wena maafrel ndiiki dena ndaba a lamta den a cunga den ngel na o fesola tane na sutooxi a nanga rokiida den juumooxin bo yaaga ga keerona lamit kaaga de leyame o ga'angaan koy i andi ye mbir naaga ye favori ref i deno favori dena ref nda favori ke a mbaasa com i aha Salifou Sarr in nom tooxidangaan o ten fuudananum jong mayu i ke wilooxna jong fuudananum ten mayu bo na fiño i njom nu fuudanan ma ñaarel rek o ten jangun i wala o refanga fesola na mafridel na mar fafa ko xanne njoma fa ke ganga na fafa ko Salifou Sala fira iti jang na faple a ref mbir saate fane a bin wa mar fafa ko mayege fufuud sax pir ke ndum ke pour o ndabidin na mar fafa ko yooɓ eer i wiina na tane u teen Mame Ndour Ousmane Kangou yin yaam wede njopritna itam pir kamila ndeeɗu a reɗ'u a lamin Sali yin Madi Gueye Djin